mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ibi byatumye benshi bava mu kazi kabo batangira gushungamiriza, bituma bamwe barira abandi batangira kwifata ku munwa. Ubwo ishami ry'ubugenzacyaha ribu ryahageraga naryo ryifashe ku munwa rirangije rikora akazi karyo. Hagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko yapfuye, dore yuko abamwishe bamwishe urupfu rubi cyane bamuteraguye ibyuma mu izosi, barangije bamujingajingira mu mufuka bamujugunya hano ku irimbi rya Winkingi. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ni mu gihe ubugenzacyaha aribwo bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera uri mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko, dore yuko abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari inyangamugayo, yakoraga akazi ko gucukura amatuwareti. Bavuga yuko uyu mugabo yarari ku isantere mu masaha ashyira saa 12 za nimugoroba arimo yinywera ikigage. Nimvuga ikigage abantu benshi ngira ngo murakizi, ndavuga iki kigage benga mu Masaka. Bavuga yuko arimo yinywera ikigage mu masaha ya nimugoroba, batunguwe no gusanga yitabye Imana. Umuryango we uvuga yuko ejo yari yagiye gukora ikiraka Nyamagabe mu Gasarenda, yagiye gucukura tuwareti, aza mu masaha ya nimugoroba ahitira ku kabari, nabo batunguwe no kumva yapfuye. Gusa bafite agahinda ndetse n'amarira. Bavuga yuko ari we wenyine wari ubatunze mu rugo, nta kandi kazi bagiraga. Aka kazi yakoraga niko kari kabatunze, aho abana bigaga ari uko yatanze amafaranga, aho bahahaga ari uko uyu mugabo yatanze amafaranga. Bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko nta epfo na ruguru basigaranye, inzara igiye kuzabicira mu nzu. Ibi ngibi byatumye benshi batangira gukusanya udufaranga bahereza uno muryango kugira ngo urebe icyo wakwimarira. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari n'inyangamugayo kubera ko yari na mutwarasibo wa kano kagari w'uno mudugudu. Yari mutwarasibo, yakoraga akazi ke neza kandi anakemuraga n'ibibazo by'abaturage. Ibi byatumye abaturage benshi bateranya udufaranga bahereza umuryango we kugira ngo urebe uko wakwimarira cyangwa uko wakwigenza, kubera ko nyakwigendera w'imyaka 55 wari utunze urugo aratabarutse, aruhukire mu iruhuko ridashira, dore yuko abandi bagifite agahinda n'amarira. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'uno musaza wishwe nabi, akazengazengirwa mu mufuka bakamujugunya hano ku irimbi. Batangiye gukora iperereza ubwo na polisi yahageraga ijyana, murabizi yuko imodoka ijyana umurambo ihita ihagera. Ni mu gihe uyu murambo wajyanywe kugira ngo bawusuzume barebe koko abamwishe nimba ibikumwe bye bigaragara cyangwa bitari bugaragare. Ariko ubugenzacyaha bwo buri gukora iperereza ryimitswe kugira ngo bamenye uwakoze icyaha nk'iki ngiki afatwe, atabwe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Dore yuko ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryahise ritanga n'itangazo rivuga yuko umuntu wese ugerageje kwica mugenzi we hari ibihano bikakaye, harimo n'igifungo cya burundu, kandi ugerageza kubikora ishami ry'ubugenzacyaha RIB niyo mpamvu ryashyizweho kugira ngo rijye rikumira ibyaha nk'ibi ngibi bitaraba, ndetse rinahane n'abakoze ibyaha nk'ibi ngibi. Yahamirije abaturage ivuga yuko abakoze bino bari buze gufatwa kandi bagatabwa muri yombi. Yongera guhumuriza umuryango wa nyakwigendera ndetse bakomere kandi bashikame, kugeza izi saha baraza gukora akazi kabo bashinzwe, abakoze bino baze kugaragara. Ni mu gihe abaturage bamubonye ku isantere nimugoroba batanze amakuru, bavuga yuko ari kumwe n'abandi bagabo bagera kuri 4. Aba bagabo bose bahise batabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bahise batangira gukorwaho iperereza. Abangaba bari bari kumwe nimugoroba byihuse vuba na bwango, ariko bo basobanura yuko uyu mugabo yatashye ari muzima, batandukanye bo bakagenda. Ariko kugeza izi saha n'akabari bari barimo, ubugenzacyaha nabo bwahise buhagera bukora iperereza. Aka kabari kahise gafungwa by'agateganyo kugira ngo abanze bakore iperereza ryimitswe nta cyura kimwe kibabangamiye, ndetse n'uwagacuruzaga nawe yatawe muri yombi. Ibintu byakaze kandi byakomeye, dore yuko n'abaturage batanze amakuru bavuga yuko kano kabari ariko yakundaga kunyweramo ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi bamwishyuzaga amafaranga cyangwa bashaka kumwambura amafaranga, dore yuko yari afite n'amafaranga yari yahembwe yavuye no kuri sako.
ibi ngibi rero byatumye benshi batangira gutanga amakuru bari bafite kugira ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB bubone aho buhera bufata cyangwa bukora iperereza kugira ngo baze kumenya neza icyishe uno mugabo. Abo bari bari kumwe mu masaha y'umugoroba batawe muri yombi, bari gukorwaho iperereza ryimbitswe kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera. Icyishe nyakwigendera nikigaragara n'abamwishe nibagaragara, ndaza kugaruka kuri kamera mbabwira uko byagenze. Ndabakunda cyane, reka mbifurize umunsi mwiza, mbifurize icyumweru cyiza, ndabakunda cyane. Amakuru nakagaruka, nitwa Kidasamura urw'Inkorokota bakora rugakonkoma. Ambasaderi wacu yaraherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi, harimo habera ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Reka amakuru yacu